soke sibona ukuthi-ke ngabe ubani ozodayisa-ke uvalo athenge-ke isibindi namhlanje bese thatha-ke amaphuzu-ke amathathu emdlalweni wokuqala wakhe lapha-ke ugroup D wayo lapha-ke i-CAF Confederation Cup qala phasi lapha-ke induna yendawo Thabo Cele emuva kwelapha-ke Kaizer Chiefs sibheke lapha-ke isiphambano break the cross afuna-ke kuhlaba abacela bayo lapha-ke Kaizer Chiefs kodwa-ke edlulele yebhola sibheke lapha-ke the Ox Mthethwa phakamisa lapha-ke u-Ox esangapha-ke nenkundla uyofuna ngale-ke injini yetekisi bathi nje from Bara to Bri, from Bri to Bara lapha-ke El Sadawi liphakamise lithumela lapha-ke phambili liphakathi ebhokisini asibhekelani ithuba uthina Mbembe penalty uyikhomba emlotheni uNompempe uyikhomba emlotheni uNompempe umbuzo uthi-ke ngabe-ke uMahmoud Awad Hassan El Sayed ebezofika na kuleliya bhola ngabe-ke uthintiwe yini nathi-ke ibhola-ke libe lihle wafika lapha-ke El Sayed ebezofika na kuleliya bhola ukube-ke akamthintanga yena-ke uBrendan Peterson ibhola leliya-ke beliya far from i-goal post ekanti-ke beliyophuma-ke leliya bhola ngabe-ke ebezofika na kulo leliya bhola uthi-ke uNompempe yena ubeka-ke ipenalty awuthi uNompempe ubeka lapha-ke ipenalty ebiyinhle-ke leya phasi yakhe-ke Ismail Amir El Sadawi ibhola bese lihambe kudala kodwa-ke lapha kuye yena-ke uMohamed Awad Hassan El Sayed uyayibeka lapha-ke uNompempe uzosukuma lapha-ke leya nsizwa yase Kikukiro ezweni laseRwanda Bonwe Mugisha uye-ke uya lapha-ke kuleya penalty Bonwe Mugisha uya lapha-ke kuleya penalty yawo lapha-ke Al Masry bhekene lapha-ke naye uBrendan Peterson sibheke lapha-ke Bonwe Mugisha bhekene lapha-ke noBrendan Peterson Mugisha shale uphahla oyibeka phakathi Bonwe Mugisha hamba phambili Al Masry ngegoli-ke elilodwa eqandeni bayakuthanda-ke lokho abalandeli nangu-paper 2-ke manje bhalabhalane fundo vilakazi paper 2 ayiveza kamnandi ufuna lapha-ke injini yetekisi Dylan Solomons nansi injini yetekisi iyangena la phakathi ebhokisini injini yetekisi yashale umpahla Dylan Solomons injini yetekisi isuka nalo-ke emuva yabathwala injini yetekisi iloku ibadiliza nga-1 ey'tobhini zase-Egypt nansi Super 16 iloku ibadiliza nga-1 by 1 lapha-ke ey'tobhini yazi yawungena-ke phakathi ebhokisini yasilibeka phakathi enethini Dylan Solomons akubheka nje kashelona koshulwenkani ugangile lapha-ke emuva yena-ke uMunder Themina paper 2 fundo vilakazi phalabaphalane ubona lapha-ke injini yetekisi yaphendula indoda injini yetekisi abakuphendula uSobi ungaze ufuka ukuthi-ke kuneBraye Gibhithe kanti lutho injini yetekisi iyalapha-ke ey'ntini Yadlala TV wadlala umtshini wesatellite bamphelezela uDylan Solomons bamphathela iy'khwama ubukazi ufuka ukuthi-ke uye etekisini yegoli ukhayizandla nje kufanele unozinti ngoba-ke bamphelezele ngempela yena-ke uDylan Solomons ulidla-ke ngonyawo lokuhamba unyawo-ke lesokunxele wasebonga-ke uBrendan Peterson uthi nje danki Egypt iyabonga iNingizimu Afrika 1 Al Masry Kaizer Chiefs FC 1 Kaizer Chiefs igoli lakhe uDylan Solomons injini yetekisi sibheke lapha-ke ibhola likaShabalala amshiya phansi uShabalala kodwa-ke uyavuka uyayixosha umduduzi iShabalala sibheke lapha-ke liyakhona kika
lapha ke Mzuzemine liphakathi ke box bazofuna amakhanda yematona bekanga yakanga iKaizer Chiefs emuva Mohamed Hashem bakuduzela wanibeka phakathi Mohamed Hashem beganga ke emuva beKaizer Chiefs wayisiputuputu akangaphuma ke nozinti ithi Green Eagles danki iNingizimu Afrika iyabonga ke Egypt nangempela kolibeka phakathi Mohamed Hashem ulibeka phakathi Mohamed Hashem akubheka ke shedela ngakoshulwe ngane iphakemele yakho dakika bahluleka kokutyera nango ke esithela ngemkantsha yena ke uInacio Miguel wagetha umhlabathi ngepiki emephe kwawo Inacio Miguel akubuke nje Inacio Miguel fushu ngaleyo ndlela ke Al Masry 1 Kaizer Chiefs Vipa lapha ke muva box unapepe ke ushaka bodwa ushaka bili ushaka thathu ke impepe yakhe iyaguqa ke iKaizer Chiefs emdlalweni wake oqala ebikade ke uphethe kahle ke umdlalo kwaze kwafika lapha ke ephutheni lakhe ke lapha ke uInacio Miguel 2 Al Masry 1 Kaizer Chiefs